Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, ngasi se koi episode number 19 ko kogi basic to advanced video series ta start pattern gi double bottom ko si jeng min se mase reversion market hoi dini hybrid market se kogi down trend de laga ko magi trend se down trend de la maga do kogi demand zone namada hit tawra matung da mase reverse lagba ko aduga khalaga mathak ta mu khogi nadagi supply zone namadagi amuk rejection piraga laga ngasang ngasai demand zone layiba ahanbagi demand zone layibagi manak swai sida hidi mapa swai sida sab sab oibe ai oidaba swai ka kitang mathak ta natraga makhada handraga reject tawrok yai ka si again amuk mu reject tawrok sina kaigumba reject tawraga kakhalaga ngasai mamangda khogi keno se reject tawrkiba supply zone se sidagi hengalaga kakhalaga de ko entry yengba yadoini ko ado ko drawing tawraga pet kan yengmina se ha suppose ko market se sida high dare kan se ko market se sida high dare adu again market se sida mukare khalase ko adu mu sida mu high dare khalase sigi same sab manana ko gi horizontal line amadagi mase mathaklom na ka khalak bayai natragana ko makha kano dagi kitang kheneraga ko gi mathaklom na karak pasai ko aduga sida ko ni yengdi point se kaino ekanda sida mana reject tawre iba mafam je ko edi sida mana reject tawre iba mafam je ko gi karamba point no hairaga di ko si ko gi kano oidini ko demand zone si demand zone ne hariba demand zone sidagi reject tawrakpani sidagi demand zone sidagi mase makharomda kumbai muhatta mathaklomda oina kakhale ko sida mathaklomda kakhala ku matam sida sigi ngasai hadi makhada sida kumbaga reject tawrakiba mafam se koina point number 1 ne lower se ko again sigi reject tawrakiba ngasai wi kano singna से suppliers hadi sellers na reject tawrakiba mafam si supply zone se sina number 2 ne lower se number 3 sina again amuk buyers ne reject tawrak sina lower se ka ado koina market se de hariba sigi double bottom se laagadi koina market de yingi se kaino agadi bullish market ni ko ma'am bullish market ni yingi se ado koina bullish market se de entry changbagi matam yinga agadi sigi ngasagi sigi point se ko simang ne koina yengni se ko ma'am si point sini hariba sigi mana reject tawrakiba market na kasagi sellers ne reject tawrakiba point se sidagi koi ko breakout piba singai di liba ko sida breakout pi ramaga mase pullback ko si pullback tawramba yai tawramda baswe ko ma'am pullback tawraga di hena better ore pullback tawraga sigi ani suba kasagi sidagi hogi neckline hara khangnai sigi line se ko neckline sidagi again reject tawrak pasa sida koi entry tawu yai ko ado starter musa laga mujing mina se si bank nifty ki sarne ko bank nifty ki daily sarne bank nifty ki sigi daily chart sida lairi se ngasai sida mas kanon ko lai ko yengsi sidagi se ai line am lau chira ke ko me sidai se koi neckline oi dini ko neckline oi dini aduga kogi kanodana lai se first bottom se lai de ko double bottom hai ni aduga second bottom se lai first bottom lai second bottom lai hari besida koina ko market se haidaraga again kakhalaga sida reject tawre sida mulai natra besida gi breakout pirega sida sakari ai profit se sida ina sibau de ai profit se logi bai ka sumaina atopa kogi double bottom se sina horizontal line da sempa double bottom ni ko
ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯒꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯁꯣꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯕꯨꯂꯤꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯄꯤꯏꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯦꯝ ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯒꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯄꯤꯁꯣꯠ ꯅꯝꯕꯔ 20ꯗ ꯀꯣ ꯗꯕꯜ ꯇꯣꯞꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ